mo aduane papa no a wobedie no kwan a obefa so abaye aduane no eho hia se wanfa onga mommy's helping hand wanfa enu bi anya wa aduane no a eno na sese amanfo ne nam aphrodisiac to titru pa ne mema no eku mema pa ese mema bo mu ebo se Christina ka kire wa ba ne se onfa onga emfa nya aduane no eno na Dr. Tedros mo wamo WHO ena Anita Kufu ami sister wamo FDA no wamo agye atum se eno ne papa no a asem ka bia eni akiri eye onga mama's helping hand utimi di stimu nam utimi de ye nkwan utimi de ye abomu utimi kura san de ye hyeto na bia atumi aye fine so mama nkoda no nkopa bi mere osisi a mama ya woto ndoko no eye afa onga fa ye ohyeto no fa ye nkruma fro ye no na wo wie na wo de kwa junction so a me pa cho me mpesa obe ha ho na wakọ fita more ana wakọ nikanika so na yakọ jojo wo tumirikafo ni kire mu e wodome commercial bank na kire ho no a ko Joyce Bakery yakache na kwape Joyce Hot Kenke ni bito sisi a na beton yenko a ne ye bodokro 3 Ghana cedis Ghana ha yenko a ye dokon 3 Ghana cedis no ubetimi ato no 10 cedis a ne ye obetokra no wonka ho asem bia e na dokono a utimi de tuo na wotwe mienu na wotwe miensa the only difference a obehu an sa adwo Joyce Hot Kenke